Asiasa akathomba ni bachumirite kumeneria ngavana Kawira Mwangaza bakiuga arithiurukana ngari cia thirikari kirigeria riawe ria gukunkuma MCA kenda bamonokia RUUJU ndi muswanda jo kumwebereria jwirigiri kuringirwa kura. Siasa baba baria bagutongeretwe ni mukariri giti wa kiama kia NOPEO Julius MBIJIWE baruga ngavana Kawira kinyani akinyite agukoba marando bankine na rietwa ria thirikari kenda ona mbecha cia gukunkumana atikaane bamuritie agatakanya gukana atetagwa Faith Kawira Mwangaza ni untumiro irina ngavana mwaki providing for the impeachment of county governors. Mukariri gite wa kiama kia NOPEO Julius MBIJIWE na ugite mandereba ba county ya Meru ne bagutumirwa boboe aritariria ati ngari jichireta gukabira MCA mbungene kenda bakunkumwa batekagwa tembaru kweberia ngavana Kawira gitene NTUKU ya RUUJU nanjire kuona ni ngari ile ciita gukabira members ba assembly na imwe cia thigichenjwa number plate na number plate ya ngari imwe nkaire ciriaja uyu ni MBIJIWE 862V Land Cruiser unio donate anenkanini ndona na Agriculture Department na kwina ngari KBZ 419D Communications Director KCD 121D Roads CC na indabo cabin kwina KCD 268G ne fasting gentleman na Fortuna kwina KCA 975F in double cabin kwina KCA 973F neono double cabin KBY 863C neono CC oroji kwina KCD 123D ne monitoring and evaluation kwina KCD 122D ne chief officer wa roads na kwina KCD 120D CEO wa energy kagitene okauna ugite ngavana Kawira na anenkanirite mwerekera jwa misara ya county jokobwe kire banki kenda jotumika kire magamba na kinyakirirwa aria ro kumwebereria gitine munene wa Meru gavana oba kwithira instruct muchara jurombo ndene ya bank aya mutindwa yoba 400 million bachoke hongere 150 million kendere komba kwithira kirito in cash kenda bakwithia gishughulikira manto yegie magamba jaja manto yegie motion manto yegie member senate manto yegie member monkanya na 14 which is against the law na as a result go tuika officers baraba kwitha bakikaraja hapa kule marema monkana ande akulinkia kulinga director of finance transfer ura wetagwa Kobia omba kwitha agikomeru general na nya accountant ya lingua transfer aitwende department aikwe sibitali ga koromone whereas nyanjo bunguru yote itegwa allow that nongerete ne agerete kinya kurita mbeta rwangine rwa ugima munkatha aitu kwaria eja kwithira nagerete kurita nyambeca ndene ya department ya eld na department ya eld takribani mbeca cheche bwita kwithira around 400 million lakini munkatha aiji ne tumeri over 200 million which is nusu ya mwaka na nusu ya mwaka ere December kile mwaka wa thirikari ile bwita kwithira batumire 200 lakini monkatha aiji nande mweri jwe 10 ndiekete tumirika na gwatuika ni stress de monka mwisho na vile manto ya ajabu gwatuika bakonenya gweta nkoroki bali tambezi ile department ya health ile cia CICV kana community health volunteers para bomba kwitha baitetheria na nturene nawe Franklin KARUTI nerete ngavana Kawira atige kurega marietwa jawe kwenda toirekirwe ndene mitandao egoro cia marietwa ja ngavana netete nteto ile ikwarirwa ne ajumbe ne MCA ndene assembly auga marietwa jara botumira tejo jawe inkwenda gukwira ngavana bato totekwenda kumenya marietwa jau jonthe bato kira tuije uri ngavana wa Meru itware na ngavana Munya na ngavana Kireitu ugwa we ngavana wa Meru na kethera we ngavana wa Meru igwa wetete guimpishwa ito kuona marietwa kweno gwetwa Faith Kawira Mwangaza kweno gwetwa Kawira Mwenda kweno gwetwa Faith kweno gwetwa ituonete jau jonthe na ituonete ibande nteto cionthe twinacio ni arombete MCA baiwe UKARIA NTUKU ya RUUJU ni untu igukwirikana kuri antu batumi kuthangarania mbunge Meru MCA yetu ijaewe security yagitonya ndene ya assembly no nto kuigwa kwe vurugu kure anto bangite bakweja kuburuga rokere ma MCA yagitonya inkoromba ma MCA au assembly gukarwe RUUJU nekenda ma MCA thethera na security bari tango geria yao bae ibari take katiba